Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Wheao me te Raiona Peita by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is mata hare hare, and it means offensive or objectionable. It literally means rash face. Ka reo mo te kōrero ki tērā tangata, he mata hare hare no ōna whakaaro. I'm not about talking to that person because of their offensive ideas. Our second kupu is honge honge a, and it means boring or tedious. E hika te honge honge a o ēnei mahi. Man, this work is so boring. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Wheao me te Raiona Peita, nā Aesop. He tama huatahi tā tētahi kiingi te arohaina ai. I rata te Wheao nei ki te whakangau. Ā, rangi atu, rangi mai, haere ai ia ki te ngahere e whaiwhai ai i ngā nauwhea moho ao. I kaha tō te matua whakapono ki ngā mea pēnei te moemoe ā me te aro ākapa. Ka mutu, i ōna moemoe ā i tētahi pō, nā tētahi Raiona i mate ai tāna tama. Nā kona i whakatau ai kia kaua anō ia e toro atu ki te ngahere. Nā reira ia i mahi mai ai i tētahi pourewa rahi hei nōhanga herenga mō te Wheao. E ngā wari ake ai te honge honge a o te mau herenga nei, ka karapotia ia ki ngā puka puka, ngā puoro me ngā pikitia. Ā, i ngā pakitara o te pourewa, he nauwhea rahi ngā tūturu i peitahia ai, me te aha ko te Raiona tētahi. I tētahi rangi, ka roa tā te Wheao tū māharo atu ana ki tēnei pikitia. Nā, he pukuriri nōna i te mauherenga, ka tuki a te Raiona kua peitahia ki tōna kuru kino me te ki atu. E te nauwhea mata hare hare, nā au e mata pouri nei. Me kore ko te moemoea rūkahu mōu i moia ai e tōku matua, kua here kore kē au. I pokaina ngā kiri o te kuru, e te nera i muri i te pikitia, nā te kaha o te tukinga. Ka pupuhi ai te tau tūtanga, nā whai anō ka hemo te rangatahi i tēnā. Ko te kiko o te kōrero, ka whai ngā mōreara tūturu i ngā mea moemoe ā. The Prince and the Painted Lion by Aesop. A certain king had an only son, of whom he was dotingly fond. The prince delighted in hunting and went every day into the forest in chase of wild beasts. His father believed firmly in dreams, omens and the like, and dreaming one night that his son was killed by a lion, resolved that he should not go into the forest any more. He therefore built a spacious tower and kept the prince there, closely confined. That his captivity may be less tedious to bear, he surrounded him with books, music, and pictures, and on the walls of the tower were painted in life-size all the beasts of the chase, and among the rest a lion. The prince stood one day gazing for a long time at this picture, and in his rage at being imprisoned, he struck the painted lion a violent blow with his fist, saying, "Thou, cruel beast, art the cause of all my grief. Had it not been for the lying dream of thee, which came to my father, I should now be free." The point of the nail in the wainscot, under the canvas, entered his hand through the force of his blow. The wound became inflamed, and the youth died from its effects. The moral being, fancied dangers lead to real ones. Tēnā rawa atu koe I whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. Did you know, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo, or schools in Aotearoa, we're giving you free Patreon access.
Kaimahi can now get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive Reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content to date, which is more than 100 episodes. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko in a non-pūtea way, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. If you have friends in whānau who would like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a kua nei e hoa mā.